ubutumwa bwo kwihana ntiburi populaire. Hari aho ugera mu rusengero ukabwiriza amaboko y'umuhungu ari mu mabere y'umukobwa. When a boy is fondling a girl atasabye, who he has not introduced to their tari parent, umugore wiwe. who is not their wife. Niho tugeze. That's where we have Benshi baravuga ngo many say kubera yuko bakijijwe, because they are born again. Imwe nari muri Amerika. Sometime I was in America. Umwana w'umukobwa turi muri conference y'urubyiruko We nk'uko. were in a youth conference like this. Barimo batubaza ibibazo. They were asking questions. Umwana arahaguruka rwose. A girl stood up. Asa n'ufite umujinya kandi ntacyo twapfuye pe. It's as if she had a wrath and Bwari ubwa mbere duhuye ngewe nawe. it was my first encounter with her. Uko yabajije ikibazo. This was the question. Ariko ubundi pastor. Pastor. Ko ariyo yayo. It is what it is. Gutobora amatwi no gutobora amazuru bitandukaniye. What's the difference from piercing Ko your mwirirwa ears or your nose? ko mwirirwa muducira urubanza. You always condemn us. Amatwi n'amazuru bitandukaniye. What's the difference from the nose and the ears? Ndamubwira nti unzanye mu utenge. I asked her, why are you bringing me into this? Ko aribwo duhuriye aha ngaha ngewe ushize mu utenge. Why are you Nigeze ngewe mbikubwira n'umunsi umwe ngewe. I tell you that in a single day. Uretse kwicara nawe uhaguruke ngewe unzanye mu uti. I asked her, why are you bringing me into this? Atoya nyine urumva mbona agaseko karaje kameme ndavuga nti at least naho turaza kumvikana. She started smiling. Atoya ndavuga nti hopfa ndavuga bene wanyu. I'm speaking of your fellow pastors. Ngoba turi kuvuga bene wanyu ntibatubira batubwira amazuru ko atandukaniye he n'amatwi. What's the difference between piercing a nose and an ear? Nshuti yanyu. Brethren. Naramubwiye nti ukeneye gutobora se naha n'ururimi nushaka utobore. I told her, pierce the tongue also. N'abatobora n'umunwa. Pierce the nose, it's okay. Kuko kuri ngewe ikibazo si amatwi. Because to me the problem is not the ikibazo ears. si amazuru. The problem is not the nose. Ikibazo si umunwa. The problem is not the mouth. Ahubwo ni umutima ushaka gutobagura. But the heart behind why you want to pierce. Uranyumvise? Are we together? Nuwo mutima wifuza gutobagura. The heart behind the piercing. Ukamva n'amazuru ntahagije urakora ntimubiza bafite ihereni ku munwa hagati ku rurimi. There are people with a tongue piercing. Abajya batobora abantu barakubwira ngo niba hari ikintu kibabaza no gutoborwa ku rurimi. The people say that the most painful thing is piercing the tongue. Ugasanga afite ihereni harifita hose haruze ntaza hasigaje. He has a piercing all over the ears and it's left with no Kwirirwa other place. tukubwira ngo byihorere turavunwa n'ubusa. Telling you to stop it, we are kuko burdening umutima we ourselves for nothing. uzakomeza utobagure. For the heart will continue to pierce and pierce and pierce. Nkunda kubwira abana b'abakobwa. I love telling girls. Buri gihe ugiye muri garderobe ugashaka umwenda. When you go in the wardrobe and look at your warangiza clothes, ukagura kakajipo kamwe ugenda umanura rwose umanura ubizi neza kumanura. you buy a skirt that you keep pulling Burya down. ikibazo si ijipo ni umutima usa. The problem is not the skirt, but the heart behind the skirt. Turavunwa n'ubusa kwirirwa tukubwira actually baravuga ngo amahitamo yaje abagiye kwerekana wowe w'imbere uwari we. When the choices come, they are to reveal your inner person. Nshuti zanjye rero, Brethren, urubyiruko, youth, generation, Joshua generation, the Joshua generation, bazaza n'impinduka muri iyi that si. are bringing a difference N'abatajyana in this n'ibigezweho world. And byose. those that are not going with N'abadahururana they n'ibihurura. don't go with whatever they come. N'abatameze nk'abari muri huruhurura They're rega. not like flowing water. N'abakomeza John was speaking about repentance. ni uguhindura imitekerereze y'ibyo wari uzi. He is changing a mindset of what you thought. Ukayivanaho uko watekerezaga. Remove and change your mindset. Ugahindukira imitekerereze nguteye umugongo ubutazongera gutekereza You make a U-turn to never go back to the same hanyuma mindset. ukakira imitekerereze And mishya you receive a new mindset. kandi ukemera iyo mitekerereze And mu you are mutima. believing the same. Nimuve mu madini, That leave religion. nimuve mu myemerere mwarimu, Leave the doctrines you are nimureke in. uburyo mwibonezaga mwibwira ko Leave the way mutunganye. of purification. Imitima yanyu yihane, Your hearts need to repent. ihindukire gutegereza Mesiya. Return to wait on the Messiah. Murumva icyo bivuze? Do you know what it means? Nimureka. Hallelujah. Hari amagambo abantu bakunda kwitiranya. There are words people find Abarokore confusing. batinya kugwa. Christians fear falling Uzi ko short. runaka yaguye. Do you know the other person fell behind? Kandi kugwa tubibamo buri munsi. And we fall every day. Kugwa nicyo kintu Bibiliya itagize ikibazo ahubwo. Falling short is not a problem in the Bible. Uzi ko kugwa ahubwo Imana ibitangira isezerano. Falling short, God gives a promise for that. Ikavuga ngo humura wa mwanzi we wanjye winyishima hejuru naho ntabwo nzabyuka. He says, don't dwell ahead of me. If I fall, I shall arise. Umukiranutsi wanjye naho yagwa kageza karindwi ntazarambara My arazabyuka. righteousness will not stay down, rather he will be raised up. Ariko hari ikintu Imana yanga But n'umutima there's wayo something wose. God hates with his whole heart. It's Cyitwa gusubira inyuma. falling behind. Kugwa
spirit. ndagira nkubwize ukuri nta shortcut ibaho mu mwuka There is no shortcut in the spirit. ahubwo ni amahame akurikizwa kugira ngo bigire uko bigenda But they abide by the principles to achieve such things. imana yacu ishimwe cyane Praise be to God. nubaza Gemini izakubwira If you ask Gemini Gemini, if you ask Gemini, it will reply to you. ubwo kandi wari wagowe na I na I ni Gemini sasa nubaza Gemini If you ask Gemini cyangwa n'izindi or any other AI, zizakubwira rwose n'ibyo utazi ariko nugera hano twumve dusinzira but when you come here, you start dozing off. Bibiliya ibwira yabwiye Daniyeli niko Imana yabwiye Daniyeli The Bible says that God told ngo Daniel muri icyo gihe that in a time such ubwenge as that, buzagwira wisdom will be ubwenge scarce. buragwiriye pe Wisdom will be ariko popular. ikibabaje ubuzima bwo turabubura But we are losing life itself. nubwo ubwenge bwagwiriye Even though there is enough knowledge, depression nazo zaragwiriye depression is increasing. tekinike zo kutubwira uburyo twabaho zirahari Technical ways of living are there, ariko ntabwo tubona ubuzima bw'ibyo batubwira but we don't see life in whatever they're telling ushobora us. kumenya ibintu byinshi You can know a lot of things, yes. ubwenge burahari pe Knowledge is there, nta yes. banga rihari There's no secret dore anymore. ikintu kijya kintangaza muri iyi But this minsi thing amazes me. umuntu aba hano muri Foursquare You'll be a four-square person. ariko akakubwira ngo pasiteri wanjye yitwa ni urugero ndi gutanga ariko yitwa John Piper It's an example, but you will say that my pastor is John Piper. ngewe nsengera hano muri hano aha I attend this church ariko uwo here, yumvira ari muri Amerika but you're only respecting someone in the ibintu US. byaravangavanze Things have been collided. ariko nagira nkubwire uko bizamera But kose whatever the cause, Bibiliya izakomeze bibe the Bibiliya Bible will continue to be the Bible. Bibiliya ntizigera The yivuguruza Bible will never change. ukeneye kuyizera Whoever that wants to believe in it, uwizera Bibiliya whoever believes the gusenga Bible, kuzakomeza kube gusenga prayer will continue to be prayer. nta chat GPT izabaho izatubwira uko twakwakira imbaraga tudasenze There's no chat GPT that will get us power without prayer. nta buryo Bibiliya izaba bazadukoresha GPT bazakora akantu kadushyire Bibiliya mu mutwe ariko ntizaba mu mutima There is no way they'll make a chat GPT. They will make it, give it in your head, but there's no way it will be going to your heart. mu minsi iri imbere tuba tubona abantu bavuga Bibiliya wagira ngo ibanditsemo n'akadomo n'akabago kuko ni ibimashini mu mutwe ariko mu by'ukuri nta buzima In the future, we're going to see people reciting Bible verses because it's instilled in their heads, but there is no life at all. ngewe ndi kuvuga ibyo nabonye I'm speaking of what hari I've seen. amatorero amwe n'amwe There are specific usanga churches mu cyumba hariya you find in a room. ndavuga ibyo mvuga narabibonye I've seen that with my hariya eyes. basenga mu Giportugize They are praying in Portuguese. hano basenga mu They're Gifaransa praying in French. hariya basenga mu They're Cyongereza praying in English. hariya ho basenga mu In Cyesipanyol the back, they're speaking pasiteri Spanish. nisenga The pastor is ariko mu Senga, Giportugize ni imashini but in Portuguese, it's a machine. kandi bagenda babikora ku buryo binagoye kumenya ko ari byo And they do it in a way you can't even know the difference. bigora kubimenya ngo se koko iyi ni GPT cyangwa birimo biregera kuba vrai It's difficult to separate it from ChatGPT and the reality. mbabwiriye iki bavandimwe Why am I telling you nuko this? ibyo ngiye Is kubabwira that what I'm going to niryo tell hame you ryonyine is the only principle. Bibiliya ni kwivuga The gusa Bible says about it, ntituzigera tubona inzira and y'ubusamo there's no shortcut at all, uretse kumvira ijambo ry'Imana except agreeing with no the word kubaho nk'uko rivuga and living and abiding by mbega the word. Bibiliya ihora muri classic The Bible is classic. Bibiliya ihora muri classic It is always in a classic. irakubwira ngo njyewe ndaguhindura ube nkanjye It Bibiliya says, I will transform you to be like me. ngomba kukugira nk'uko I mvuga have to make you like I speak. hanyuma ugenda ubeho nk'uko ugenda unavigatinge mu isi nk'uko And iri you start navigating the world as it is. Imana yacu ishimwe cyane Praise be to God. muri kunyumva nshuti Are we zanjye together? haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. abantu bifuza kuzana impinduka People who want to bring a difference, ntabwo ChatGPT izagira ikibafasha ChatGPT won't help you. ntabwo AI izagira icyo idufasha AI will not help you. amahame aracyari yayandi Principles are still the others. ntibirahinduka na They have rimwe never changed at all. utazishuka ngo niwagize ubwenge buhambaye Don't think that you're not wise enough. amahame aracyari The yayandi principles are still the same. haleluya Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane Praise be to God.
Imana yacu ishimwe cyane. Hallelujah. Ntabwo nibagiwe rero I did not forget. muri ya mahame twavugaga In the principles we were speaking about, kugira ngo tugire urubyiruko for us to have a youth rushobora kugira that impinduka. can bring a difference, Yewe ndibanda mu mwuka mu mbabarizi. I will speak about the Kandi spiritual. mwarakoze ko mwazanye abandi badufasha mu buryo And bwiza. thank you for bringing others to help you in Ndashimira abantu other ways. bashoye imari Imana yatanze ikabaha impano bakatubwira nk'ibyo batubwiye. I thank the people who were given talent to give and invest the way they Nabyo did. kandi turabikeneye pe. And it's needed in our Mwakoze kuri society. inspiration. Thank you for inspiring Ariko us. tugeze mu by'umwuka But rero. today now we're in the spiritual Umva world. nshuti yanjye unyumva. Listen, brethren. Urifuza kuzana impinduka? Do you wish to bring difference? Urifuza ko hari difference Do uzakreya? you wish to create a difference? Muri icyo gihe ngubwiye tugiye kwinjiramo. In that generation we're going to enter. Kandi Imana ishimwe twebwe turi generation Facebook. And praise God that we are a Facebook generation. Kandi abangana natwe baraduseka kandi natwe tuza muri Facebook twari twaciye ibikuba. By our time when Facebook was initiated, we are the famous ones. Njyewe rero nanjye nkunda ibyacya ntanze kuyivaho ndacyayiriho. I am also still on Facebook. I'm not going off. Iyo ndebye amafoto yanjye kuri Facebook When I look at my pictures on Facebook, nkareba yawe yo nkuvizise kuri I Facebook visit yours, I look at your pictures. nibaza niba twarafotozaga 2 megapixel. I wonder which megapixel we were using for photography. ureba amafoto twifotoje twatse abantu bavuye wagira ngo twese twari duturutse nk'ishyamba. It's like we are all coming from a bush somewhere. The pictures were ndavuga twebwe ba hilarious. Facebook The Facebook ugere generation. ku bana ba Instagram sasa Now reach to the Instagram babies. barahiye They are on bana fire. ba Instagram The Instagram kandi abo babies. nabo basubiye inyuma gato. And they are also kind of in the Uzaba abo behind. kuri Snapchat Now we have the Snapchat babies. umubona kuri Snapchat mwahuruka batariko ndabona asa n'umuntu nzi urusa n'umuntu nzi. You look at them on Snapchat, when you meet, you're like, you look like someone I yirabura know. nkanjye He's as black as I ariko iyo am. muhuye aba ari inzobe kuruta Jackson. But on Snapchat, they're as white, as brown as Pastor Gusa Jackson. kundeba asa naho nkuzi we. And you're like, you look familiar. Ati ariko turaziranye kuri Snapchat. You're like, we're friends on Snapchat. Ubutaha nibaza ko bazajya badukorera n'ibigabanya amazuru Next time they are going to decrease the bikajya nose. byongera hirya imisatsi cyangwa bikayigarurira And you hino. either bring the hair or bring it backwards. Bagati hano hawe ntihameze neza turakongera nta kibazo It's like you tugutunganyiriza. have, we're going to add on Numva your ngo hip. birahari yes Now they're birahari. saying it's there already. Ntimwibagirwe ko ndi njyewe Facebook utayimunye. So bear with me, I'm a Facebook baby. Nako nagira mbabwira ibyo byose ni inyuma gusa. All of that is on the Ntabwo behind. baragira icyo bakora gikora They've imbere. never done anything to tackle the Ntacyo inside. wakora uretse gusa kumvira icyo ijambo rivuga. Nothing you can do except to Niyo abide mpamvu by Yesu the yavuze ngo word. uko Yesu Kristo yarari That as Jesus was, n'uyu munsi niko the ari same way he is kandi today, niko azahoraho and he iteka will ryose. be forevermore. Amahame aracyari The yayandi. principles are still the same. Amahame aracyari yayandi. The principles are still the Nta same. nzira y'ubusami There's ibaho. no shortcut at all. Uko Yesu yatunganijwe The way Jesus was kugira ngo made akore umurimo wa se, to serve in the nawe ministry, niko azagutunga. the same way you'll be The transformed. same principles. Mahame yayandi. Niba kugeragezwa ari byo bitunganye, If challenges are the ones that make you, izakugerageza wabisanga he wabikura. will challenge you by fire, by water. Kereka niba udatekereza kuri Joshua generation. Only if you don't think yourself as a Joshua Ariko niba uvuga generation. ngo ndifuza kunkoresha But mwa, if you want God to use you, ndifuza kunkoresha mwa, if you desire God to use you, si amagambo burya ahubwo ni umwuka uri inyuma it's y'amagambo. not the words but the spirit behind your words. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ntacyo twakora ngo tubihindure. We can't do anything to change. The same principles. Ni ya mahame. Ntacyo We twabihinduraho. can't change anything. Imana yacu ishimwe. Praise be to God. Pawulo yandikira Timoteyo Paul wrote to Timothy, aramubwira ngo mwana wanjye told Timoteyo, me, beloved son Timothy, urufatiro rw'Uwiteka the ruracyahagaze foundation of the Lord is still kandi standing. rwanditsweho ngo And it is still done. Uwiteka azabe, God knows his people. Uwiteka azabe. God knows his Aho rero people. niho twavuze ejo, That's where we spoke uwizeye yesterday. Yesu wese Whoever that is going by the ari name we of Christ, rufatiro rugihagaze na who bugingo is n'ubu. the foundation that still stands, Uko yabwiye abakorinto ibice bitatu he told the Corinthians in chapter 3 uhereye ku murongo wa 10 from the verses 10 ati ngewe nk'umwubakisha mukuru, that I as a master builder, nk'umwubakisha mukuru as a master builder, nashizeho urufatiro I've set a aho foundation buri wese agomba where kubaka everyone has to build ngo on. kandi twirinde ibyo twubakaho And we take
care of what we build. aravuga ngo kandi sinigira ishyano nkanjye ngo nibwire ko hari icyo nahimbye oya ngo urwo rufatiro rwahozeho ni Kristo Yesu umwana And w'Imana. I'm not the one keeping this foundation, but the foundation is Christ, the Son of God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to umuntu God. wese yirinda uko yubakaho. So be careful on how you build on this inkuru foundation. nziza ihebuje izindi. The good news above it all, inkuru nziza ihebuje the izindi good news above it ni all, uko urufatiro rw'iteka is that rugihagaze the foundation of God still stands. rwanditsweho ngo And it's still on. senga ndakuzi. I know you, Senga. witwa nde nshuti yawe? Noella. Noella I ndakuzi. know you, Noella. Was Noella. Noella sesa. Noella izina ndarizi. I know you, Noella. ndakuzi Annette. I know you, Annette. byanditse ku rufatiro. It's written on the foundation. ubuzima bwacu ntibuzasenyuka. Our life will never be destroyed. abo ngabo bazabona ubugingo buhoraho. Such people have eternal life. abo ngabo impanda nivuga bazasanganira umwami. Such people, when the trumpet rolls, they'll find their abo ngabo king. ntibatinya kuzareba Imana mu maso. They do not fear to face God face abo to ngabo face. ntibategereje antikristo bategereje Yesu. They're not awaiting on the Antichrist, but rather on Jesus. hari amatorero amwe namwe ugeramo There are some churches when you enter, uzura ubwoba. you're filled with fear. sinzi yenda babona icyo bitwaza nka kumwe Bibiliya ivuga ngo harabo dukirisha ubwoba ariko mu by'ukuri siwo muryo wivuga butumwa. It's like they use it as an excuse, but that's not the foundation of the good news. bahora bavuga inyamaswa They're speaking of the beasts, izavuye mu butaka. those that came from izavuye ground, hehe. those came from where. amatora ejo bundi yabaye muri 2024 yo muri Amerika. The elections in 2024 in the US, yarakongera kuvuga inyamaswa. they will start speaking about the antikristo beast, araje. the Antichrist is akarengane there. karabaye. Now they're going to start going against the church. ndibuka nanjye ngikizwa. I remember when I was nari nkiri saved. muto mbere yaho ngaho. Before I was saved, nahuye n'igitabo cy'abatemwe de Jehova. I came across the book of the Jehovah Witnesses. sinzi niba bikibaho. inyuma hano hariho ifoto y'inyamaswa imeze nk'ingwe y'imitwe irindwi. urayibuka? There's a cover page of a beast with 7 heads n'ikiyoka gifite imitwe irindwi. and a snake of 7 heads. iki gitabo ngisomye umutima ujya mu mutwe. When I read this book, my heart jumped to my head. bavuga cyane antikristo. They're speaking about the ntabwo Antichrist. itorero dutegereje antikristo. We are not waiting for the itorero Antichrist. dutegereje The Yesu. church is waiting for ntabwo Jesus. dutegereje We are antikristo. not waiting for Antichrist. dutegereje We Yesu. are waiting for niyo Jesus. yatubwiye ngo uko iyo minsi izarushaho kubegera Say it as the evil days come ukabona ibyo by, byose bibaye. and you see all that comes muzubure to pass. amaso murebe mu Then ijuru. open your eyes to gutabarwa kwanyu heaven. kuzaba kuri That's hafi. where your help will come from. gutabarwa kwacu kuri Your hafi. help is near. twebwe dutegereje Yesu. We are waiting for Jesus. haleluya. Hallelujah. abubatse kuri urwo rufatiro Those who rero are built on the nta kabuza foundation, ntibazakorwa n'isoni. without a doubt they shall not tuzamureba go mu to shame. maso. We shall look him face to twakiriye face. imbabazi ze. For we receive his twemeye mercy. ko yapfuye ku bwacu. We receive that he died for our sins. twamenye ko yapfuye ku We bwacu. know that he died for our sins. twamwemereye intege nke zacu. We have accepted our weaknesses. twamubwiye ko ari umwami We n'umukiza. told him he's our Lord and Savior. twamwikubise imbere We turamukunda. bowed before him and loved him. dutegereje We kuzamureba. are waiting on him. ariko niba uri muri abo ngabo But if you're among those, niba uri muri abo ngabo if you're among those, Bibiliya ivuga ngo hari ikimenyetso kibigaragaza. the Bible says there's a sign. va mu bidatunganye. Depart from iniquity. va mu bidatunganye. Depart from iniquities. ntabwo bivuze ko utazabigwamo It doesn't mean you can't fall short cyangwa se ubyisangemo. or you can't find yourself in ayo that. magambo niyo mpamvu ari muri Bibiliya. That is why it's in the Bible. haleluya. Hallelujah. hari amagambo abantu bakunda kwitiranya. There are words people find abarokore confusing. batinya kugwa. Christians fear falling uzi ko short. runaka yaguye Do you know the other person fell behind? kandi kugwa tubibamo buri munsi. And we fall every day. kugwa nicyo kintu Bibiliya itagize ikibazo ahubwo. Falling short is not a problem in the Bible. uzi ko kugwa ahubwo Imana ibitangira isezerano. Falling short, God gives a promise for that. ikavuga ngo humura wa mwanzi we wanjye winyishima hejuru naho ntabwo He nzabyuka. says, don't dwell ahead of me. If I fall, I shall arise. umukiranutsi wanjye naho yagwa akageza karindwi ntazarambara That is, my arazabyuka. righteousness will not stay down, rather he will be raised up. ariko hari ikintu Imana yanga But n'umutima there's wayo something wose God hates with his whole heart. cyitwa gusubira inyuma. It's falling behind. kugwa Falling short. ni ukuvuga ngo njye mfite aho It nerekeza. means there is somewhere I want to go. nderekeza mu gusa na Yesu I have a nkiri mu isi destination. When I'm still in this world, my destination, umbajije ngo intego y'agakiza kawe ukiri mu isi ni iyihe? you ask me what's my goal of my salvation. ni ugusa na Yesu. It's to look like Christ. gusa nawe mu kubabarira. To look like
Jesus in mercy, gusa nawe mu kubabazwa to n'ibimubabaza, look like Jesus in feeling pain in what makes him gusa nawe ngo musohoreze inzozi ze. to look like Christ to reveal his dreams. Inzozi ze ni uguhombya gehinomu tukuzuza ijuru, His dream is to bankrupt hell ni and uguhindura fulfill abantu kuba heaven. abigishwa ba Yesu. Transform people to become disciples Ngiyo of nzira, Jesus. nguyo muhanda ndimo That is the ndaganamo. destination, that's the route. Satani nawe aravuga ngo ya ntabwo uzabikora, Now the devil is saying you're not going to make it. nanjye nzabikora. I am going to do it. Ati tuzarebana rero. And we'll see. Uzi icyo akora? Do you know what he does? Ashira ibigusha mu He nzira, starts putting temptations in ashira your way. ibigusha mu nzira. Puts temptations in your way. Kubwo kutaba amaso kwanjye For I am not aware. rimwe sanga naguye, Sometimes I fall short. kubera inzira inyerera rimwe na rimwe Because it is slippery, sanga naguye, I fall short. kubera abakozi be bantega imitego Because they're setting obstacles, ngasanga I naguye, find myself falling kubera short. umwijima wo mu nzira Because of the darkness in rimwe na the rimwe road, sanga naguye. sometimes I fall short. Imana yacu ishimwe Praise cyane, be to God. ariko nta muntu n'umwe ugwa ngo But you yiryamire. don't fall and stay Iyo down. uguye uzuka vuba vuba, When you fall, you arise. cyane cyane abadamu. Especially Iyo women. uguye uhisha ubwambure, You are hiding your nakedness. iyo uguye uhisha ubwambure. When you fall, you Niyo hide waba your wavunitse nakedness. uri munyamunya, Even though you are breaking the natwe leg, ntituzamwerurira ubwambure we bwacu. shall not reveal our Kristo nakedness Yesu to the niwe mwami devil. n'umukiza. Jesus is the Naho Lord and twagwa Savior. tuzazuka. Even though we fall short, we will Ikosa arise. tutazakora, The only mistake we will never do, ikosa the tutazakora only mistake we will nuko never do, tuzatera umugongo umusaraba. is to give our backs to the cross. Ntabwo tuzatera umugongo We're gusa not nawe, give our backs to the cross. ntabwo tuzatera umugongo ijuru, We're not going to give our backs to ntabwo heaven. tuzareka ko Yesu aba umwami n'umukiza We're w'ubugingo not bwawe. going to give Jesus. Azahora ari umwami n'umukiza He's w'ubugingo going to bwacu, continue to be the Lord and Savior of our kandi lives. nawe ni umubyeyi wuzuye imbabazi. And he's a parent full of Ndabizi mercy. iyo nguye arikanza ntegeye amaboko, I know when I fall short, he's near and ready to bring ategereje me ko up. mbyuka ngo yongere nkomeze asubizemo I'm imbaraga. waiting for me to arise and he can empower me. Imana yacu ishimwe Praise cyane, be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Abakunda kandi ashyigikiye Those he loves and empowers ni abafite uyu mutima wa Pawulo, are those with the heart of Paul. bavuga ngo watubabariye ibyaha And wowe are saying ukabyara. you've forgiven our sins, O God. Warakoze kwandika amazina yacu mu gitabo Thank you cy'ubugingo. for writing our names in the eternal book. Warakoze kutwicaza muri Yohana 2 ibice 2:25. Thank you for making us to sit in John 2 chapter 2. chapter 2 verses 15. Warakoze kuhatwicaza Thank you for putting us in mu that rwandiko seat. rwa mbere rwa Yohana ibice 2:25. First John chapter 2 verses 15. Aha niho twicaye, That's where we're haravuga sitting. ngo iri ni ryo sezerano That this yadusezeranije, is the covenant we have. ni ubugingo buhoraho. Is eternal life. Actually not covenant, that is a promises. It is a promise we have. Covenant, we are already in the covenant. Turi mu gihango n'Imana. Ahubwo kubera icyo gihango But because of the covenant, yaduhaye he amasezerano. gave us promises. Ayo masezerano arusha ayandi kuba mwiza. Those promises are beyond others to be great. ndebera mu gitabo cy'Abaheburayo 8:6. The Hebrew book chapter 8 verses 6. Ntabwo nahateguye ariko reka mbaha akantu I karyoshye had not bavandimwe. prepared it, but let me tell you, Aka brethren, kantu nuko akubitiramo timasala. this is Timasala this is like a tea masala. cyangwa se akangaka ni kaki. It's a recipe. Actually akangaka ni kaki, ni ka gingembre sa. Ka gingembre akangaka. Ginger. This is ginger. Akari ka ginger. This is a ginger. Nakaryosha, nakaryosha. This is a recipe. Somera rero inshuti yanyu. Read for me, brethren. Haranditse ngo iki mu Heburayo 6 Hebrews chapter 8 verses 6. cyane mu cyongereza, mu kinyarwanda biragoye. Hebrews chapter 8 verses 6. Kuva nanjye ariko sigaye mvuga icyongereza gusa biragoye nyine, ariko ntacyo turasoma mu kinyarwanda no mu cyongereza. Voilà, c'est ça. Somera di. But now he has obtained a more excellent ministry, by how much also he is a mediator Of a covenant, better covenant, Why? which was established upon better Oh, promises. hallelujah. Yaduhaye, hallelujah, Hallelujah. isezerano rye. He has given us his Mu covenant. kinyarwanda baravuga amasezerano kuba biragucanze ngo ariko umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano bikagorana rero, kuko amagambo ni amasezerano. Ariko mu cyongereza baravuga ngo yatugiriye, yadushyize muri alliance, He put muri us in a covenant, better covenant. yadushyize muri covenant, He put us in a better muri covenant. alliance, In a covenant. mu gihango. In an alliance. Ubundi baravuga ngo igihango ntigishoboka kidashingiye ku bintu birindwi. Alliance is not able
not based on 7 things. kugira ngo alliance yitwe alliance, For an alliance to be called an kugira ngo alliance, covenant yitwe covenant, for a covenant to be called a ifo covenant, kubaho ibintu birindwi. there has to be 7 things. Reka mvuge icyanyuma aricyo cya Let me karindwi, speak of the ngo 7. nuko habaho ko amaraso That yamenetse there has to be a shedding of blood cyangwa se guhuza amaraso. or a connecting of blood. Kubera amaraso ye rero Because of the blood of Jesus, duhagaze mu we are isezerano standing in the covenant, ryitwa covenant, which is the covenant bituma twizera amasezerano that makes us believe in ariyo promises, yitwa promises. which is also called ubundi promises. icyo bita promises ni What is a promise? nicyo bita ideni. It is a debt. Imana itubereyemo ideni, Jesus is indebted to Imana us. itubereyemo Jesus ideni is indebted to us. rivuga ngo nzamanuka mu isi, That I was sent to abanyizeye bose those who believed in me mbahereza ubugingo will buhoraho, receive eternal life. mbahereza ubugingo Will buhoraho. receive eternal life. Abapfuye basinziriye muri iryo Those who sezerano, died and are asleep in that covenant, haleluya, Hallelujah. abasinziriye basinze muri iryo those that are sezerano, sleeping in the covenant, duhagaze mu gihango we are standing in an alliance, twizeye kuzabona amasezerano arusha kuba meza. ready to receive better promises. iruta irindi rero nari babwiye, I told you with the one iri better ni ryo above it all. sezerano yadusezerana, That is the promise he gave ni us. ubugingo buhoraho. His eternal life. ubwo ndacyabwira ba bandi bavuga ngo turi ku I'm rufatiro. speaking to those who are on the foundation. aha kabiri rero, The second, Imana ishimwe. praise be to God. muri gufashwa nkangera Are you being blessed? simbizi, ariko mu bintu bijya binezeza abavuga ubutumwa Among the ndabizi. things that bring joy to the preachers of the word, hari igihe ubwiriza abantu ukavuga ati niyo batabifata ngewe ndabifasha, sometimes you say even though they don't grab it, I am taking hold of ukajya it. wumva urimo urafashwa wowe nkaho wagira ngo uri muri ibwiriza, You feel like you're getting blessed as if you're teaching yourself. ariko abaririmbyi nibo babyumva neza. mwebwe ntimujya muririmba se nta repetition? Singers, you always sing without practices. You know wowe mu that. rugo ntujya uririmba nta muntu ukubona muvandimwe, You always sing when nobody's looking ugafashwa at you. ugafashwa ukanezerwa kandi ntawe uririmbira. And you're blessed and you're not singing at anybody's natwe watch. turibwiriza tugafashwa ntawe tubwiriza. We also preach to ourselves and we are blessed enough. Imana yacu ishimwe cyane, Praise be to God. kandi ndabizi muri bwo gufashwa nkanjye. And Imana I know ishimwe. you're being blessed in Jesus' name. ariko muri buko tugaruka rero tugiye kuvuga ibintu bibiri gusa, We are going to speak of just 2 things. sinatinda cyane cyane, I won't even take time, ariko nibura mubimenye. but at least you will know that. Pawulo abwira Timoteyo, Paul told aramubwira Timothy, ati rero abubatse kuri urwo those rufatiro who are set on the foundation, bambwira iki ngiki, tell them this, nibave mu bidatunganye, let them depart from nibave iniquity. mu bidatunganye. Depart from iniquity. ejo twavuze inzu, We spoke of a great aravuga ngo house. ntuzi ko mu nzu y'inyumba Do you know that in a great house, icyo bita inzu nini, a big palace, une grande maison, a big palace, château, a palace, palais, a palace, inzu nini, a big house, ya nzu y'ikitabashwa, a good, beautiful ya house nzu yubatswe kuri miliyari nyinshi. that is built with a lot of millions. hari inzu bigeze kwerekana muri Amerika, There is a house they ni showcased imwe in mu the nzu US. y'igitangaza nanjye nabonye. It's among the wonders of the houses I've ever Actually seen. iyi nzu yubatse mu ikoranabuhanga, This house is built in technology. nta kibambazi igira, It has no walls. irabonerana. It is transparent. Actually uri hano urabona ntazihari, When you're here, you don't see a house at all. nyirayo agakanda gusa, The owner will have a remote and place it, ako kanya ukabona aho warebaga hahindutse nk'igihome. and you will see there is a great wall that comes iyo there. nzu mbega mbabwire ngo ikise nayo ni igitangaza. That house is a wonder itself. iyo nzu niyo yaba imeze ityo nayo, Even though it's just as like that, y'ibirahuri bihambaye, with great glasses, irimo tekinoloji with a ihambaye. lot of technology. yaravuze ngo inzu yose aho iva ikagera, Said every house, however it ngo is, ivamo ibikoresho by'izahabu n'agaciro. it had vessels of gold and silver. ubu haravuze ati oya ntabwo ari byo Senga, And you some saying, no, it's not ntabwo true. navuze inzu yanjye n'iyawe, I'm not speaking of my house and yours. navuze une grande I'm maison. speaking of a palace. kuko iyanjye n'iyawe ushobora gusanga nta n'ikintu gisize umushongi kirimo. Because in my house and yours, you might not even find any precious thing. hano urabona twebwe hari igihe nyine tugira abarundi basenga neza ngo urusago, hari igihe tuba dufite inzu y'urusago. urusago urumva icyo ari cyo? nanjye simbizi, twikomereze. Actually ngo mpana ngo wakoze ngo kuturinda ngo muri urusago, umuntu afite inzu urusago ni akagutoyi n'akagonyi. A remain. akagonyi sero kazi ko That is akantu nyine kakantagazi. Like ubwo in a kandi small house. ngo yaciye bugufi ngo urakoze ngo ko tugeze muri uru rusago, ngiye mutantandura amaso nkabareba wabwije Imana ukuri ko batse inzu nziza. Tell God the truth that you have a beautiful house.
ntabwo ndi kuvuga akagonyi kanjye nawe So I'm not speaking of my small house and your ndiho small ndavuga house. une grande maison I'm speaking of a great house aho hari ubutunzi butagira where akagero dwells riches and treasures ejo of the nababwiye ko world. nagize amahirwe yo kugera muri Palais Elysée I told you I was privileged enough to reach in the museum. hari Palais Elysée no ni ibiro bikuru bya perezida w'Ubufaransa Oh, in the presidential palace of the Republican president of France. rimwe mu mwaka bajya batanga amahirwe ngo abaturage bahasure They always give an opportunity once annually for the visitors nanjye to nagize amahirwe yo visit. kujya kuhasura I rero was greatly blessed to visit that hari place. zahabu moshe There is gold, my hari ibintu friend. by'agaciro There is precious things. iki cyabayeho mu gihumbi magana This happened in 19 something. ureba bimaze imyaka irenga magana These things are for ibintu ages. by'agaciro bihambaye Very precious things. ureba gusa ukifotoza You look at yourself and you take pictures. muragira ngo ndababeshya nuko telefone bayibye mba mberetse I would have shown you, but they stole my phone. byari Listen, igitangaza it was a great house. nanjye ndifotoza I kweli took pictures. ndareba amatapi ureba ukavuga ati hari tapi na tapi There are carpets and there are other carpets. ureba icyo bita chandelier itara rimaze imyaka ureba ukabona kabisa ni ururembo Yerusalemu nshya You look at an artistic chandelier and you say this is the gates of Jerusalem. ibintu bitagira akantu kanduye ukagira ngo ni rwa rurembo tuzataha Things that are very clean as if it's the gate we shall go ariko home. ikibabaje muri aho hantu mbabwiye hose But the thing that brings great sorrow to me, harimo n'utuntu dukoze muri zahabu ariko bashyiramo puberi but there are other things made out of gold, but it's a rubbish pit. iyo ushatse kwimusha urimusha ukagenda ukajugunyamo When you take your wasts, you go and drop them in the rubbish pit. ikibabaje harimo na za toilette There are also toilets in that great house. nkibaza nyuma y'izo zahabu na za toilette nazo zirimo After those gold and precious things, there's also toilets. kandi muzi icyo tujyanayo namwe And murabizi you know neza what we take in the toilet? uko haba igitangaza kose However beautiful and mu great it nzu can be, nini in y'ikitabashwa a great beautiful harimo house, ibikoresho by'icyubahiro there are vessels of honor bikura amafaranga menshi that are worth millions. ariko harimo n'ibikoresho There are by'igisuzuguriro other vessels of dishonor. Pawulo yaravuze ngo iyi nzu nini mbabwira Because Paul said this great niyo house torero is the ry'Imana church of God today. aravuga ngo dore conclusion He rero said this is a conclusion. umuntu niyiboneza If you execute and purify yourself ukitandukanya and you n'ibidatunganye separate for yourself from imbere iniquity y'Imana in the presence of God, uzareka kuba igikoresho gikoreshwa you will not be iby'igisuzuguriro a vessel of dishonor. uzareka kuba igikoresho You will kijugunywamo no imyanda longer be a vessel of ngo dishonor uhinduke igikoresho cy'icyubahiro and become a vessel of honor. mu ijuru bavuga ngo kigirira nyiracyo In umumaro heaven they said it's used for its master's use. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. ijambo tuvuga rero uyu munsi The one speaking ni ijambo about rivuga kwiboneza is a word called purification. kwiboneza Purification. actually sinzi mu cyongereza niba ariko bimeze I don't know Harimo- in English. harimo ni verbe ni pronominale nibyo actually ni igikorwa kivuga wowe ubwawe wikorera This is an act you do that is individually. iyo mu gifaransa so purifier It's like purifying yourself. ni ukuvuga iyo se ibije kwere mu gifaransa ni igikorwa kivuga ngo ntabwo ari wowe undi ugikora ni wowe ukikorera niyo bavuga ngo ni ukwiboneza This is an act not done by anyone else but individually, meaning you yourself, you purify yourself. imana yacu ishimwe cyane Praise be to God. kwiboneza murumva icyo bivuga Purifying yourself. ntabwo navuze sanctification I didn't speak about ahubwo ndavuga sanctification, kwiboneza but purification. urabona iyo bavuga ikintu kukiboneza When they say about purification, ntabwo ari ukugihindurira imiterere it's not changing its kiba own gifite side. imiterere It has gisanganye its own way of how ntabwo ari it is. ukukigira originale It's not making it original. kiba gifite originalite deja It already has its original face. ahubwo But ni ukucyongerera ubwiza it is adding its beauty. ni ukutuma kibaho mu buryo cyakoreshwa icyo cyaremewe It's in a way to make it be useful to act in the way it was made for. nta muntu n'umwe urangiza kurira ku masahane ngo yamene You can't stop eating from a plate and you break it. ntawe nzi ndabona I've never seen a person yewe like that. n'ahandi nababwiye barayoza In the other places I told you they wash plates. n'ahandi nababwiye barayoza In those great places they wash plates as cyane well. cyane ko maze n'imyaka myinshi Especially now these plates are for a long time iyo now. bayakugaburiraho baba bakubwira ngo iyi rero iyi ngiyi kane tunyoyemo rero niyo mu 1900 yakozwe n'amaboko ya muntu kandi ni muri hoteli y'inyenyeri nyinshi They igitangaza said this cup that you're drinking in was done in 19 this and that, and it was done by such a person
and it has been used for great things. nubwo kubera iki nuko icyo gikoresho ntago bacyongereye ubwiza nako ntago bacyongereye valeur ajoutée kiba kigize gisha. They are not adding value added to ni it. cya kindi n'ubundi It is still the vessel, ahubwo kiba gikeneye kubonezwa but it needs to be purified kugira ngo kibone uko kigirira nyiracyo umumaro. so it can be valuable to its owner. turi kujyana nshuti zanjye. Are we together? amasahane yawe iyo yaririyeho Your plates after finishing eating. nta kereka uri umusazi ntiwakongera mu gitondo ngo uyarireho utayogeje. Only if you're a crazy person, but you can't use a dirty plate again. iyo uyogeje rero After washing them, ugira ngo kugirire umumaro wo kongera kurirwaho. it's for it to be a value for you to eat again. imana yacu ishimwe cyane. Praise be to hano God. hari abahungu n'abakobwa b'imana We have boys and girls for God bakozwe n'amaraso ya yesu, that are washed by the precious blood of Jesus, bacungujwe n'amaraso ya yesu, that are redeemed by the blood of Jesus, bitwa ibyaremwe that bishya. are called new creation. imana iyo bareba ibita amaronko When yabo, God looks at him, he considers them ariko as treasures, bakeneye kwezwa, but they need to be purified, bakeneye kubonezwa they need to be sanctified, kugira ngo imyanda ibaveho, so that the dirty iniquity babone can be taken, bakoreshwa icyo baremewe. so they can become vessels of honor. muranyumvise nshuti Are zanjye? we together? ntabwo uciriyeho iteka, I'm not condemning you. ntabwo tuba tuvuga ngo urarimbutse We're oya, not telling you are going to be destroyed. ahubwo No. tuba turakubwira ngo urimo urapfirwa, But we're telling you rather you're missing out. ntabwo uri gukorera umumaro waremewe. You are not doing what you're created to do. nta musazi n'umwe wanywera mu kintu cyanduye. There's no crazy person who can drink from a dirty cup. sinzi niba mubizi, igikombe cya zahabu kitogeje A golden cup which is dirty kirutwa n'ibumba ryakozwe n'umutwa w'ahantu kanaka ariko ryogeje. is better than a clay cup that was done somewhere but clean. turabyemeranya nshuti Are zanjye? we together? turabyemeranya. yesu yaravuze Jesus said, kugira ngo yumvikanishe ibyo, so that he can make people to aravuga ngo understand umuntu utitunganya, umuntu utaboneye, that if you don't purify ngo yourself, ni nko gufata zahabu it's like taking gold, ukayishyira ku izuru ry'ingurube. pluck it in the nose of a pig. ibaze nawe zahabu Imagine gold. warangiza ukayishyira ku izuru ry'ingurube. You put it in the nose of a pig. murabizi ko ingurube igenda irisha umunwa mu icukiro, amazuru yayo niyikoresha ishakisha ibyirya, yarangiza igakubita amazuru ikarya. iyo zahabu nta kimaze. A pig uses its nose to find food, and it goes in litter places, and it uses the nose to pick things. Now imagine a gold plucked in the nose of a pig. iyo zahabu rero nimara kuva ku izuru ry'ingurube, After it comes from the nose of a pig, ntabwo bazayirema bushya, they're not going to refine it, ahubwo bazayiboneza. but rather they will purify it. nibamara kuyiboneza, After purifying ive it ku izuru ry'ingurube from the nose of a pig ijye ku rutoki rw'umwami cyangwa se umwamikazi to a kanaka. hand of a king or a queen. imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. ni icyo rero ngiye kukubwira. That is what I want to speak about. turi kujyana nshuti zanjye. Are we together? ubu rero dushatse twatangira. Now we can start. hari uburyo butanu. There are 5 ways. iyo mvuze butanu, When I speak of 5 ntabwo nciye ways, iteka. I'm not doing ahari something wowe for imana me. izakubwira ubwa gatandatu God will speak about you cyangwa the ubwa 6th karindwi, or even the ahubwo 7th. njye mba ngeze aho imana inyigisha. But I'm reaching to that extent nzajya with God. mbibibutsa. And I'm reminding ningaruka hano you again. nkongeraho bubiri, When I come back and add 2 to hariya it, tugiye se bitanu. you will say now it's oya total 5. ntabwo naho ngeze umwuka waranyigisha. That is where the Holy Spirit is nicyo nanjye ngiye teaching me. kubasangiza rero. That's what I'm going to imana share. yacu ishimwe cyane. Praise be to kandi God. ariko tujya dutinya ubwo bishop nahishurirwa ntazatinye kongeraho butatu ngo mutazavuga ngo buriya yapinze senga. ntabwo ari ibyo turimo. Yeah, and if Bishop is revealed to add 3 more, it's okay. He's not trying to go iyo ni above me. It's imitekerereze ya okay. yosuwa. That's the thinking of Joshua. murabizi ko yosuwa yabwiye mose ngo imana yaramwibwira yosuwa urimo araboroga ati imana ndarushye. Joshua was weeping and telling God, I'm tired. murabizi mu kubara 11 yabwiye imana ngo ubwoko burandemereye. In Numbers 11, Joshua was crying to God that these people are becoming too uzi much ko for wagira ngo me. njye narabubyaye ndaburera ndabutwita none urabundemeka ku And he mugongo. was like, it's like I gave birth to these people, now I'm carrying them in my atangira back. kubwira imana ngo basinyica ndarushye. And he started telling God, kill me for I'm imana tired. iravuga ati iki ibyo uvuga ntabwo uri umunyantege nke bifite
ishingiro. God said there is a source to why you're saying this. It's not Toranya because you're weak. 70 bagufasha uyu murimo. Choose 70 people who are going to help you in this Icyo ministry. mbakorera ngewe ni kimwe gusa. What I will do is one, Ndafata ku mwuka I will wawe take from your spirit mushyire kuri bo. and I'll place upon them. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Ba Yosuwa rero The Joshuas, burya baradukunda kandi bakaturwanira ishyaka. they love us and they fight for us. Ati ubundi umwuka wari uwacu gusa. That the spirit was for us. Wari uwanjye na It Mose. was for me and Kandi nanjye Moses. nari mugogereye. And I was also there, Mvuga ngo umunsi Mose yaciyeho. awaiting that when Moses dies, Ni njyewe uzaba uri shefu w'umwuka nanone. I will become the chief in None spirit. 70 bose bawugabanye. Now we have 70 who have the Hanyuma same spirit. Yosuwa araza ati babuze. Joshua was like, stop them. Mose ati ibyo uvuga ntubizi. Moses was like, you don't know what you're speaking about. Uwampa ngo abisiraheli bose baba How bahanuzi. I wish all the Israelites were prophets. Uyu muruho ntiwazongera kubaho na rimwe. This would have never happened. Imana yacu ishimwe Praise be cyane. to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Narimo mvuga ngo nta shyari dufite. I was speaking, we're not Ibyo jealous. ntabyo pe. There's no jealousy at all. Ibyo ni ibintu biciriritse. That is something minimal. Imana nigira ikikwagura kuri bimvuze When uzakidusangiza. God expands you on this, you can Kandi ungiriye share. neza azaba ari ngewe wa mbere In ugisangiza. other words, you can share it with me Nanjye nzaba before, ndushijeho kunguka. and I will have gained a lot from you. Pawulo aravuga rero ngo ubundi ngiye kuvuga uburyo butanu bibiri twereka Imana ikoresha iboneza umuntu. There are 5 ways God uses purifying a person, Kandi buri buryo bwose bufite umumaro wabwo. and every way has its own use. Nta buryo busimbura ubundi. There is no way that is proportional to the other. Reka nsabe Bishop I'm going to ask Bishop. cyangwa nabyihorere ntiza sha ntiza kana ntiza. Aha. Urabona murabona aka gakomo keza kuyu mwana Do w'umukobwa. you look at this bracelet here? Urabona ukuntu gakayangana? Do you see how it's shining? Murabona ko ari sawa? Is it beautiful? Murebe ni yanjye. Look at my ring. Yanjye ntabwo ari uko atari original. It's not that my ring is not original, Ahubwo simperutse kujya kuyiboneza. but I had not purified it yet. Ni ejo ejo nzashaka akanya simbukire Nyamirambo sha. Tomorrow I'll go to Nyamirambo to purify my Nimara ring. kugera Nyamirambo muri bijuteri. After I reach in Ejo Nyamirambo, muzumva ibyo mvuga. you will see what I was speaking. Kazaza karabagirana mugire ngo wakireberamo. It will come shining as if it's a mirror. Nukuvuga ngo iyi zahabu y'umukobwa ikirusha yanjye nuko yo yabonejwe. This golden bracelet, the thing that is differentiating from that is that it was purified. Uzi ikintu cyatumye zahabu yanjye itakaza kurabagirana Do you neza? know why it made my gold lose its shining? Ni igituma ngewe mbonera. Ibaze nawe. Is what makes me to shine. Ndasubiramo. Icyatumye zahabu yanjye itakaza kurabagirana cyane. The reason as to why my gold lost its shining, icyo ngicyo cyahiteye kumera gutyo. the only thing that made it lose it, Nicyo cyiza ku mubiri wanjye kuko nicyo kimboneza. it is what's good for my body, for it purifies me. Actually nukwishyiraho amazi n'amasabuni. It is putting water and soap to Kandi it. amazi n'amasabuni yo niyo ngewe mboneza. And water and soap, in other words, purifies me. Nukuvuga ngo kugira ngo mboneze zahabu For me to purify the gold, ntabwo nkeneye icyo nkoresha mboneza umubiri wanjye. I don't need the same thing to purify my body. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira. That is what we're going to share today. Kwinjira muri wowe imbere We're going to enter into the urebe inner uburyo person Imana ivuga ko ukeneye ibintu bitanu. and see how God says you need 5 Ubone things uko uhinduka igikoresho cy'agaciro gahambaye kigira nyiracyo umumaro. that will transform you to become a vessel of honor that is useful to the master. Duhere ku bisanzwe rero. Let's start with the Icya usual. mbere, The first, Bibiri tubwira ko amazi aboneza. the Bible tells us water purifies. Amazi araboneza. Water purifies. Musomere mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka ibyakozwe n'intumwa. The book of the Acts, Ibyakozwe n'intumwa the Acts of the ibice Apostles, 19 chapter 19, umurongo wa 4. verses 4. Ibyakozwe n'intumwa The book of Acts, ibice 19 chapter 19, umurongo wa 4. verses 4. Aha. Dusomere niba wahageze. Then said Paul, Aha. John verily baptized with the baptism of repentance, Yego. saying unto the people that they should believe on him who should come after him, that is on Jesus Christ. Amen. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid Kane. his hand, Ntitwarenze buriya? Kane gusa. Dusomere. Wari udusomeye n'ubundi. Dusomere. Mu Then- Kinyarwanda. Yego.
yego ehe reka dutangire. ehe Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, amen ari we Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. turekera aho ngaho. Let us stop from there. ndifuza ko tuvuga gusa kubonezwa kumwe I want to speak about this purification. ejo kuko tuzagira umugoroba munini And tomorrow, because we have enough time, tuzavuga indi kubonezwa kubiri, we will speak of the two hanyuma purifications. ku cyumweru And then on Sunday, tuvuga ubundi bwoko bubiri, we will speak about other two. tube turasoje butanu. And we had finished ariko with munyemere one. uyu munsi tuvuge bumwe But bwonyine. today, allow me to speak about this. uburyo bwa mbere bukoreshwa The tubonezwa, only purification way that is ndavuga used wowe w'imbere, as the you, the inner n'icyo man, bibiliya yita amazi. is what the Bible calls water. imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. amazi. Water. ubwo yesu kristo yaragiye kuza When mu isi, Jesus had come, byahanuwe mbere y'imyaka 700. it was prophesied 700 years before bibiliya ivuga ko yohana umubatiza mu babyawe n'umugore nta n'umwe ungana nawe. that among the people were produced by a woman, there's no one greater than John the Baptist. ushize ku gaciro k'abantu mu bantu babyawe n'abagore, umuntu ufite agaciro gahebuje yitwa yohana umubatiza. When you put it on a weighing scale, all the people produced by a woman, John the Baptist, there's no one bibiliya greater than isobanura him. impamvu The Bible ngo explains nuko why. ari we Imana yatoranije That he was chosen of God ngo abanzirize umwami to yesu, come before Jesus Christ amutunganyiriza inzira. and make way for him. mwibuke inzira yatunganyirizaga yesu, Remember the way he was making for him. yabonezaga inzira ya He yesu. was purifying the way of ni nko Jesus. kuvuga ngo umuyobozi atadusura, In other words, the leader will come. tugomba gutunganya umuhanda azanyuramo tugiye. We need to make a general cleaning on the road he will use. yohana rero John, yari afite umurimo wo kuboneza his abantu ministry was to purify people. kugira ngo abantu bitegure kwakira umukiza. People can be prepared to welcome the Savior. muranyumvise inshuti Are zanjye? we together? mandeti ya yohana, The mandate of John the ubwe Baptist, baramubajije ngo tubwire wiyita nde, they asked him, who do you call yourself? wowe wiyita nde, Who do you call yourself? kuko baramubonye Because they looked at ngo him bamwita eliya. and they called him Elijah. mu by'ukuri ntabwo bari bibeshye, But they had not made it wrong. kuko uyu nguyu yahanuwe ko ari we eliya wagombaga For kuza, it was prophesied that he was the Elijah to come. na yesu ubwe arabivuga And Jesus himself said ati yohana uyu nguyu that mureba the John the ni Baptist you ndewe see, eliya wahanuwe. he's the Elijah that was kubera prophesied. iki? Why? ngo yari afite muri we umwuka In him he had a spirit wo gutunganya no gusanganya imitima y'abana n'iy'abasi. of purifying and connecting the hearts of the fathers and sons. imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. ariko we bamubajije But when they asked him, tubwire uri eliya, tell us, are you aravuga ati Elijah? reka da. He said, no. uri umuhanuzi se? Are you the prophet? ati reka da. No, I'm not. wewe wiyita nde? Who do you call yourself? kugira ngo dusubize So abadutumye. that we can answer to those aravuga ngo messengers. njyewe He said, me. ndi ijwi ry'urangurura I mu am the butayu, voice out in the wilderness. nimutunganye inzira z'uwiteka, Prepare the ways of the Lord. nimutunganye inzira y'uwiteka. Prepare the ways of the inyuma Lord. yanjye hari uje, Behind there is someone ni coming. ikinavukiye This is why I was gutunganya born, imitima to yanyu prepare your kugira ngo hearts mwakire so you masiya, can welcome the Messiah. kugira ngo mwakire You masiya. can welcome the atangira Messiah. igikorwa kitabagaho He mbere, started an act which was gisa never there, gisa na teolojiya nshya. that looks like a new theology. iyo umuntu yumvaga ubutumwa bwe, When people heard of his gospel, igikorwa yagombaga the gukora, act they had to do, yinjiraga mu mazi they would go in water, bakamubatiza. they get baptized, ibyo bikitwa kwihana. and that was called mu repentance. mubatizo wa yohana The baptism of John, bawitaga umubatizo wo it kwihana. was a baptism of repentance. muranyumva nshuti Are zanjye? we together? nyumva neza, Let's go iyo together. tuvuze kwihana bivuze iki? What does it mean by repentance? ngira ngo twese tuzi iki gihe ko iki kigira iki cyitwa metanohiya. We all know this Greek word, metanoia. metanohiya biravuze ngo ni uguhindukira. It means making a U-turn. metanohiya ntabwo twebwe twigishijwe nabi kwihana. We were taught the wrong repentance. kwihana tuzi ko ari ukuvuga ibyaha byacu, Repentance is not uttering out our kandi sins ukabivuga mu isoni nyinshi no gukorwa n'isoni and nyinshi. thinking you utter it out in shame. ngewe aho nakuriye wagombaga kubivuga mu isoni nyinshi. Where I grew up, you had to say your sins in a lot ntabyo of kuvuga shame. ngo imana imbabarire mu minsi ishize rwose ngewe imana imbabarire nari ibyo. oya, vuga cyane, vuga cyane. Speak loud of the sin that you said.
bivuge rwose wembye bivuge cyane. Patrick arasetsa Speak arabizi it neza. loud. Patrick knows about Bivuge that. cyane, bivuge cyane. Speak of the sin that you have Rwose neza ngo committed. Imana imbabarire njyewe naribye. God forgive me, I've stolen. Akaba rero umuntu w'umunyamwuka akakureba ati kubabarire gusa ntuzongere. And there is a spiritual person. Icara aho ngaho. It's like, may God forgive you and don't do it Hanyuma again. ejo wareba icyo gitsure wahuye nacyo, When you look at how they looked at you, wakumva wongeye kwihana, when you want to repent again, kavuga ati njyewe sinasubirayo Imana itanyinyuriza mu idirishya you abantu. say, I'm not going back, I will not go back there. Imana yacu urayizi kandi noneho n'ubutumwa twumvise nuko And the gospel was the same way. bagahora batubwira ibintu tutazi watubwira niba ari ukuri. They would tell us things as if we don't know if it's atuzi true. murenge Do you know a sector? ati hari umukecuru w'imyaka 70 There was a woman who was ati 70 umusore years. w'ibiri ijana yanze kwihanira muzingazinga munyuza muri kostra ukavuga ati yo ati bari abakecuru bari hano bose bazanzingazinga rero ukavuga ati sinzagaruka. They will make stories and you would say, I'm not going back there to that place. ntawe uhari ngo atubwire niba byarabaye koko cyangwa atarabaye. No eyewitnesses were there bikaba to inkuru tell ihana us ahantu it's true. igenda ihindura ishusho twese tuzi ubwo bwoba maze tuzi ko kwihana ari iki kuvuga ibyaha. And we were filled with fear, thinking that repentance is uttering out your sins. ntabwo ari cyo Yohana yavugaga. That's not what John was speaking about. Repentance ni uguhindura imitekerereze y'ibyo wari uzi is changing a mindset of what you thought. ukayivanaho uko watekerezaga Remove and change your mindset. ugahindukira imitekerereze nguteye umugongo ubutazongera gutekereza You gutya. make a U-turn to never go back to the same hanyuma mindset. ukakira imitekerereze And mishya you receive a new mindset. kandi ukemera iyo mitekerereze And mu you are mutima. believing the same. nimuve mu madini, That leave religion. nimuve mu myemerere mwarimu, Leave the doctrines you are nimureke in. uburyo mwibonezaga mwibwira ko Leave the way mutunganye. of purification. imitima yanyu Your yihane hearts need to repent ihindukire gutegereza mesiya. and return to wait on the Messiah. murumva icyo bivuze? Do you know what it means? nimureke amategeko ya Mose. Leave alone the Moses law. yesu yaravuze 16 muri Luka In Luke chapter 16, ngo ni ukuri Jesus kose said amategeko ya Mose n'ubuhanuzi that verily I tell you that ngo the law of Moses byaraje bigarukira kuri Yohana umubatiza. came and stopped with John the kuva Baptist. ku gihe cya Yohana umubatiza harabwirizwa ikintu gishya From John the Baptist, there's a new preaching. kuko niwe yazanye ikintu cyitwa kwihana, For he brought repentance, bivuze guhindura imitekerereze, meaning changing your mindset, bivuze kuva mu byo wari urimo, meaning leaving what you've been doing, bivuze gufata umwanzuro Making sure- bihereye mu mubabaro wo mu mutima from the pain of within, uvuga ngo mbabajwe n'ubuzima saying mbamo, you are saddened by the life you're living in, ndashaka guhinduka. you want transformation, hanyuma ugahindukira. then you make a U-turn. urubyiruko ruzana impinduka, The youth that bring difference, urubyiruko ruzana impinduka the youth that bring ni change, urubyiruko rwemera kunyura mu batizo wa Yohana. is the youth that allows to go undergo the baptism of John. uranyumva neza? Are we together? ubu ngubu utampereye hasi ndabizi ashobora gukataka kanati Pastor Senga dusubije mu bya mbere y'indege. Whoever that didn't read the whole song, they might take me and cut this and start doing something murabizi else. ukuntu bakunda kudukatira ubutumwa You know how they cut our sermons? bakabitwistinga ukagira ngo And they will manipulate and twist it to Ndasubiramo. other things. I will repeat it again. urubyiruko ruzana impinduka The youth that bring ni change urwabanza kunyura mu mubatizo wa is the Yohana youth that undergoes the baptism of John, rugahindura ibyo that rutekereza, change their mindsets, rugahindura ubuzima they bubamo, change their lifestyle, bagafata umwanzuro wo kwimuka they kandi make a batavuye aho. decision of shifting without shifting. burya umuntu ajya yimuka atatuvuye ahangaha, You can shift without physically agahindura abo shifting. bagendana, You make friends, agahindura amasaha amara kuri social media, you change the time you spend on social agahindura media, amafoto yapostingaga, you change the pictures you are posting, agahindura ibyamunezezaga, change things that brought pleasure to you, agahindura weekend ye. you change your weekend. si ukugira ngo akizwe, ibyo si byo You bimukiza, are not doing that to be saved, ahubwo ategereje icya kabiri gikomeye but you're waiting on the second, aribyo which is more, tuzavuga ejo. which we'll speak about it abantu tomorrow. bagombaga kwakira Masiya People who are ready to become bagombaga guhindura Messiah, they had imitekerereze. to change their mindset. ibyo bivuze ngo ni ukwezwa n'amazi, Meaning you need to be purified by ibyo bivuze water. kubonezwa Being n'amazi, purified by water, nibyo Yohana umubatiza yavugaga. which is what John said. yewe ndababatirisha And I'm amazi, baptizing you with ntabwo ari water, ukugira ngo abahe ubugingo buhoraho, not to give you eternal life. oya, No. ahubwo abakira ubugingo But buhoraho those who receive eternal life, babanzirizwa n'umutima wihana, they have start with a repentant heart. babanzirizwa n'umutima They start wihana with a repentant heart wo guhindura ukubaho, of transforming your wo kugira ibintu lifestyle, uhaga, of getting satisfied wo from kuvuga ngo ibi ndabirambiwe, saying I'm tired of this. ndimutse, I am shifting. ndimutse. I am shifting.
haleluya. Hallelujah. Kwimuka utavuye aho uri Shifting without physically shifting. ni ukuvuga mu bitekerezo, I'm saying in your mind. guhindura imitekerereze, Changing your mindset. guhindura imitekerereze. Changing your mindset. Ndambiwe amasaha 10 kuri social media I'm tired of 10 hours scrolling on atagira social bibiliya media n'imwe, atarimo na verse n'imwe. without a Bible verse. Ndambiwe kubaho ubu buzima wagira ngo ni puberi. I'm tired of this lifestyle as if I'm a rubbish pit. Ntabwo ibyo ari byo biguhesha ubugingo buhoraho, That doesn't give you eternal life. ahubwo urimo uraca inzira y'umwami. But you're paving way for Uri the Lord. yitwa guca inzira You're y'umwami. paving way for the Messiah. Turi kujyana nshuti Are zanjye, we together? yitwa guca inzira You're y'umwami. paving the way. Nibyo Yohana yavuze, That's what John yewe said. ndababatirisha amazi That I'm baptizing you with water. kugira gusa ngo umutegereje uzi inyuma So you yanjye. await on who is coming Imirindi behind yenda you. yumva I can hear his mu buryo footsteps. bw'ubuhanuzi inshuti yanjye. That is a prophetic way Niki of saying kikubwira ko ugiye kugera mu bihe byiza? what tells you you're entering in a new season. Niwumva uyu mutima wo kwihana wageze muri wowe, If you start having this repentant heart, kandi Imana irawutanga. and God gives a repentant Imana heart, igisuka umutima wo kwihana. God pours a heart of Umuntu repentance. umuntu akumva haza ibyo You yakundaga. feel like you're tired for what you've been loving, your pleasures. Twebwe mu gihe cyacu twihana, In our times when we are repenting, mu gihe cyacu in our time, in our sinzi, generation, ushobora kubikritika, je ne sais pas, you can criticize it, I don't care. ariko umuntu yarakizwaga But if you get saved, ugahindura n'imyambaro ntawe you wabikubwiye. would even change your outfit without people telling you. Sinzi niba mwarambonye ku kibuga, I don't know if you saw me at the airport. nari nambaye poche bombe, mwarabibonye? I was wearing a Poche Porsche bombe, bomb. mwarabibonye? Did you see that? Mfite nkenye mu rugo, I have like 4 of them. mbifitiye inzika, nzigwariye inzika. Uranyumvise se ubwo? Mu gihe cyanjye nyizwa poche bombe cyari icyaha, It was a sin to wear those Porsche bomb in my time. kandi nyine ntaho cyanditse. And it's not written Ariko anywhere. wareba abapagani bazambaye kuba ntiwasa But nabo. when you see pagans wearing these clothes, Mu you gihe felt cyacu you nyine, mu didn't gihe want to cyacu see like nyine them. nuko byagaragaraga, That is how it was in kandi our time. nkayikunda kubi. And I love those trousers. Ariko nkavuga nti we kuwikoraho we warakijijwe wowe. But I told myself, don't touch that, you're Ufite saying. shatusha isi. Now I have 3 of them. Kubera iki? Why? Ubu nyine ntibikiri ikibazo. Now it's no longer a Si bwo problem. buryo bwo kwerekana kwihana. That's not the way to show repentance. Ariko iyo umuntu yahuye n'umuriro But nyabwo, when you encounter the right fire, twakuyeho penke. we took off our hairstyles. Uzi gukuraho penke? During no shaving off your hairstyle. Ndakubwiza ukuri byanganaga no gutanga nk'ibihumbi 500 byonyine usigaranye mu mufuka. It was compared to giving 500 that you Kukogosha have in your... penke bakagukubita marinsi we. Ye baba we. Icyo gihe ni karuvari. Kugira ngo ninjire muri korari bamubise barahara, ntabwo nirebaga, sinajyaga nireba habe na gato. Ko narebaga barameze nk'ingeze gutya, ariko bwari bwo buryo bwo kwihana. That was the way of repentance. Before I entered in a choir, they had to shave off my hair. Muranyumvise nshuti Are zanjye? we together? Hari abantu bumva nabi. Nizere ko muri kumva icyo ushaka kuvuga. Ni umutima unyoterwa. There is a thirsty... Isekere nshuti ya data. Hallelujah. Ni umutima unyoterwa, is a heart that is thirsty, ukanyoterwa, that is thirsty kandi enough ukifuza guhinduka. and wants transformation. Sinkeneye icyantandukanya I n'umwami. don't want anything to separate me with the Ubwo king. simvuze rero udukope n'udukopine I'm we. not speaking of lovebirds. Mwebwe mwarahinduye, ntabwo mugira abakopine, mugira ama boyfriends. You are blessed enough, now you have boyfriends. Mwe mugira relationship. This time you have now relationships. Ibyanyu ngewe si twivugira ibyacu abakopine we. We had couples. N'abakope. Kakwa. Couples. Reka. Twagiraga abakapuzi ni couple. Twagiraga abakopine n'aba boyfriend nyine mu There were boyfriends in such a time. ukamukunda nk'uko nawe umukunda ukamureba ukayumva umutima ntusinzira. Namwe byababayeho. You'll see them, you can't sleep. You could see them and your heart will beat out of you. Abazi kurimbuka tumva iganzire igutse neza ukumva indirimbo n'ijwi birajyanye neza. Namwe bibabaho namwe. They would sing and you feel like the heart is living and skipping out of you. Ndagira ngo mbare ubwoba si wowe wenyine. It didn't just happen to you alone. Waza mu rusengero ugasanga abantu yamaze kandi ubona ko When you come in ugatumva church, amateraniro yanjye wagira n'ubundi. when you come in church, you don't have a seat close to and you want to finish your service and just go Ariko home. kwihana iyo kwamaze kuza But when repentance comes, ukabirwara mu mutima, you have it in your heart. sizongera kumureba. I won't look at her. Nibitabuzwa ukabireka And you stop even the kubera ko unstoppable ukeneye umwami mu mutima. because you want the Lord in your heart. Urubyiruko ruzana The impinduka youth that brings uhereye change kuri Yohana from umubatiza John the Baptist. ruritandukanya Separate themselves.
butangira before the ministry of John Bibiliya began, iravuga ngo yamujyanye mu butayu the wenyine Bible says he took him in the wilderness. ajya gutungwa n'ibyo abantu badatungwa He nabyo went to depend on something people didn't eat. akambara ibyo abantu batambara He wore what people didn't wear. wabonaga ari demode He looked like he was demodo. umuntu utajyanye n'igihe Someone who was demodo. ariko we si ikindi But there is nothing else. mandeti ye His only mandate, umurimo we his own ni uwo ministry gutunganyiriza abantu guhura na is to Kristo pave way for people to encounter ntushobora Christ. gutunganyiriza abantu guhura na You Yesu can't pave a way for Christ ubwawe utaritoza if kwitandukanya you haven't taught yourself to utaritoza separate. guhindura If you ibitekerezo haven't taught yourself to change your ariko si ibi mindset. ngibi ni icyaha Is this a sin? rimwe nari muri Amerika Sometime I was in America. umwana w'umukobwa turi muri konferansi y'urubyiruko We were nk'uko in a youth conference like this. barimo batubaza ibibazo They were asking questions. umwana arahaguruka rwose A girl stood up. asa n'ufite umujinya kandi ntacyo twapfuye It's pe as if she had a wrath and we bwari had, ubwa mbere duhuye ngewe nawe it was my first encounter with umva her. uko yabajije ikibazo This was the question. ariko ubundi pastor Pastor, ko ariyo yayo it is what it is. gutobora amatwi no gutobora amazuru bitandukaniye What's the difference from piercing ko your mwirirwa ears or ko your nose? mwirirwa muducira urubanza You always condemn us. amatwi n'amazuru bitandukaniye What's the difference from the nose and the ears? ndamubwira nti unzanye mu utengere I asked her, why are you bringing me into this? ko aribwo duhuriye ahangaha ngewe Just ushize mu met utengere here. Why are you putting nigeze ngewe mbikubwira n'umunsi umwe Did I ngewe tell you that in a single day? uretse kwicara nawe uhaguruke ngewe unzanye mu uti I asked her, why are you bringing me into this? atoya nyine urumva mbona agaseko karaje kameme ndavuga nti at least naho turaza kumvikana She started smiling. I was atoya like, now ndavuga it's niho okay. mfata ndavuga bene wanyu I'm speaking of your fellow pastors. niho mfata kuvuga bene wanyu ntibatubwira batubwira amazuru ko atandukaniye he n'amatwi What's the difference between piercing a nose and an ear? nshuti yanjye Brethren, naramubwiye nti ukeneye gutobora se n'ahantu n'ururimi rushaka utobore I told her, pierce the tongue also. hari n'abatobora n'umunwa Pierce the nose, it's okay. kuko kuri ngewe ikibazo si amatwi Because to me, the problem is not the ikibazo ears. si amazuru The problem is not the nose. ikibazo si umunwa The problem is not the mouth. ahubwo ni umutima ushaka But gutobagura the heart behind why you want to pierce. uranyumvise Are we ni together? uwo mutima wifuza gutobagura The heart behind the piercing. ukamva n'amazuru ntahagije urakura ntimubizi abafite ihereni ku munwa hagati ku rurimi There are people with a nose and a tongue piercing. abajya batobora abantu barakubwira ngo niba hari ikintu kibabaza ni ugutoborwa ku rurimi The people say that the most painful thing is piercing the tongue. ugasanga afite iherena harifite hose haruze ntazi ahasigaje He has a piercing all over the ears and it's left with no kwirirwa other place. tukubwira ngo byihorere turavunwa n'ubusa Telling you to stop it. We are kuko burdening umutima ourselves we for nothing. uzakomeza utobagure For the heart will continue to pierce and pierce and pierce. nkunda kubwira abana b'abakuru I love telling girls. buri gihe ugiye muri garderobe ugashaka umwenda When you go in the wardrobe and look at warangiza your ukagura ka kajipo kamwe ugenda umanura rwose umanura ubizi neza kumanura you buy a skirt that you keep pulling burya down. ikibazo si ijipo ni The uko umutima usa The problem is not the skirt, but the heart behind the skirt. turavunwa n'ubusa kwirirwa tukubwira actually baravuga ngo amahitamo yaje aba agiye kwerekana wowe w'imbere uwo ari we When the choices come, they are to reveal your inner person. nshuti zanjye rero Brethren, urubyiruko youth, generation Joshua the generation Joshua generation, bazazana impinduka muri that iyi are si bringing a difference. ni in this abatajyana world. n'ibigezweho And byose those that are not going with ni violence, abadahururana they n'ibihurura don't go with whatever ni the comes. abatameze nk'abari muri huruhurura They are rega not like flowing ni water. abakomeza gusa n'uko bibiri They isa are continuing to look like the Bible. umuderi wabo bawukura ahangaha Their motto is found in the Bible. iteka bahora biboneza They are purifying kwiboneza themselves daily. byitwa kwihana Purification is repentance. kwihana bivuga guhindura imitekerereze Repentance means changing of mindset. iteka bahora batera umugongo ibyo abandi bararikiye They are turning their backs to things of kwihana repentance. bategereje yesu They are waiting for Jesus. bategereje yesu They are waiting on kandi Jesus. bategereje icya kabiri tuzavuga ejo And they're waiting on the second thing we're speaking imana ibaha about. umugisha God bless you. imana ibaha May umugisha God bless you. imana ibaha May umugisha God bless you. dore intambwe ya mbere That's the first stage. kwihana Repentance. petero rega si ubusenge ndabivuze ariko reka nsohoreza aha petero ngo ageze ahantu umwuka wera aramanuka When Peter encountered in a place, the Holy Spirit ascended. abantu baravuga ati ibi ni ibiki tubonye People started saying, what is this? ngo bibakura umutima And they got a heart problem. muri sosiyete yose haba abantu bigira intyoza muri sosiyete yose In every society, we have eloquent people. bigira intyoza ba nyira ndabizi kwa They know it all. twagira igifaransa kitabaho cyitwa mu bigira ba jokone They know it. abantu bazi ko bazi People who call them, they know it all. ukuntu bakritika umwuka wera
They didn't find a way to criticize the Holy Spirit. ngabo ngo mwaveho bana ngo basinzihira bana ngo And this person said they are drunk. abandi atariko ntuzi amategeko twashizeho no mu murenge ko nta kabari gafungura saa 3. That we know there is a law that there is no bar open at 3 p.m. ati wasinze nawe se ukavuga igifaransa utarakizi. That also get drunk and start speaking French. izo nzoga zituma umuntu avuga icyongereza atakizi neza What hehera kind of alcohol that I can also take to speak other akakivuga nkaho wagira ngo languages? ni uwa Birmingham kandi ari uwa hano hirya ngaha mu gashekero. You start speaking French as if you're from Birmingham. ati ahubwo umwuka we But it's the Spirit of God. aho naganaga ni hehere. Where was I going with this? Petero yarababwiye ku murongo wa 19 ibice bitatu Peter told them in verses 19 of arababwira that, ngo nimwihane that if you repent muhindukire and turn around, imitima yanyu ibonezwe your heart be purified, mubone uko namwe imitima yanyu ihemburwa so that your hearts can be redeemed. namwe muzakira izi mbaraga. You shall receive this power. aha niho tuzasoreza rero. That's where we end tomorrow. niwihane inshuti yanyu If you repent, my va friend, mu byo urimo get away from what you're hindura doing. imitekerereze Change your mindset. wibaho nk'umuntu utari uwo mu bwami Don't live like not of a wikwambara kingdom. nk'utari uwo mu bwami Don't dress like someone who's not from the si kingdom. ukugira ngo utazajya mu ijuru It's not for you not to go to ahubwo heaven, ni uko wowe utunganyiriza inzira y'umwami but rather it's for you are a paper ahubwo on ni the uko way of wowe the uzi Messiah. ni uko uruzazana impinduka You are going to bring ni difference. uko wowe ugomba gukora itandukaniro. You are a person that will bring imana ibaha difference. umugisha. May God Bishop bless karibu you. Yesu abaha umugisha.